cherry mozzarella. Lepas tu kita letak Australia Wagyu Karubi ya. Pakai air ni supaya dia licin dan senang masuk dalam oven. Ini biasanya kita Australian Wagyu Karubi for 5 peppers. Lepas ni kita letak jalapeno, oregano, truffle oil, kita letak roket, jadi cili. Kita letak sos truffle. Australia Wagyu Karubi for 5 dan berharga RM79.80. Pizza beef pepperoni berharga RM32.80. Chicken pepperoni harga RM32.80. Pizza chicken truffle mushroom dan berharga RM36.80. Kotak pizza kami pun unik sebab kami customize. Di sini kita bukan sahaja ada pizza, selain itu kami juga ada big portion western food dan best local street food.